media a korte tumphan nang chorolo nang tumphan nang chopha teng pe nang tum kewang pot la sinili tu nang tum channel hoipen kar biang long ara phan isi a message ki pigang tum made kapachini kang tung ji kapachini kang tung alam kapachini ye phan signal tum nang chopha pon lo nilitum non ison pen ison point wise nilitum ni yebon po alam theke la puhelo elitum atumi pini elitum isi alam social media long thekdam long lo lake Meghalaya along kido mate Riboy district along kido inut akarbi alangli phan Karbi Anglong BJP klembang phuatum isia mondulong damsi lamhoi kipidam alama puthak nilitung BJP a party aphan isi lamboy mate alam clark kipikantung alam theke lamlo pinangan arni apranghut inut Albert Ronghang tu alangli Karbi Anglong ara phan isi kemesen a message nang pidun lo Ronghang sanghua ki hai Karbi Anglong ara phan nang matha dunsi aning chekhangun esi ilitum Karbi Anglong ara phan isi kichoglin kemesen arthu kirodut laposon alam thi laposon a message ilitum ara phan nang pidun lo alangli ke langgam pulutang te da Karbi Anglong akarbi gali no nama alangli non ke Meghalaya long ke do Riboy district long ke do akarbi te woi fit sita alangli Karbi Anglong ara phan nangching hon duk penapo mithang alama ki sivet ikhai ijutang sivet pu vir vedet nangji pu nangma thadunsi ilitum Karbi Anglong ara phan kichogli ma message nang pidun lo alangli message pena job Karbi Anglong ara phan abang phutin ning arlo isi kichogli mat kemesen adwa eso nang plang lo alangli message pena job aben Karbi Anglong arat ke alangli phan ke ningarong piglo aben choro piglo lapuson ki jumesen alam kichogli malam itum adet itum akhe phan angtan ki do puai fit seta itum mithang ekhe sivet pu nang kateng ni dun de lapuson ang thek nang chepaklang dun ke lake alang ni phan choro pik nang ji bon tame laso allah rabangke BJP tumbangke aning pinang an BJP long kido akarbi tuman kali inut bahini BJP long kido alidar tu mithang jungjung political party amen phan anni ke chepathe pena job politics buka pathe pena pot lam jume ta chini ni resi kichogli malam ta chini ni resi chini det sita chini ne song chi krong si ke damtang arni BJP songja potu Albert Ronghang akihai against isia complaint letter dak pidam lo lasila kenili tum ning duklo lapen Karbi Anglong ara tal kening duklo BJP tum lapuson ki claim na pot kichoglin kimesen arthoro dut alam ke abang phutin na dengnangji lake party pulam kali athe itu munit pena kimesen alam an ke abang phutin lake kroy nangi deng nangi lake lasi alang litum hadak dampen lam hoy kipidam alam theke la puhanlo nangli ke Meghalaya akarbi apotsi Karbi Anglong arat aphan kimesen alam kichogli malam nang thandun ri nitum Karbi arat ki jok ploji aphan lasona message kenal nang thandun ri pusi hadak lam hoi pidam lake nili tum chedon ne thei adun thuang kalang tum puthulo nang like arna makam ki klema bangfu la potsi politics long nang chi jok dun ri pusi alangli phan lam hoi pidam alangli tum kupilo kamatha alangli tum a mindset ating pulutang te arna makam ki klema tumke politics along chirap dun long lelo
ke mesan akam ki klem long ke chirap dun long lelu wa phansi alang li tum ke isi towar ke blok da masansi nang mandat lo lake kiwang thuji arni owe kimi phan isi ke patikung ia thingtu da samsi alang li tum pe plan lo komplain alang li puthak ki pidam pena pot nil tum ning duklo lapuson ke kiwang thuji arni claim ke derangji jong se ahok ha ana makam ki claim tu det ki ja tumalong det chari along chirap dun long le pukuna ni ki tok duma jong si do putini peklang tha alang tumat halo alang ke Christian laposi hala arnam church along le arnam kam chiklem bet pusi ki puda la jong si ahok hak arnam kam klem long le vek puludang te itung khurki mo lang dam nang kok arnam kam ki klem tu राजनीति along mate politics along chelang dun me ma chelang dun no chelang dun me nil tum ka chinda mateng polodang te athima jongsi tum phurkimo langdam ji polodang te tum thekdam long ji arna makam ki klema bang phu bang phitu det ka chari long chelang dun langdam sina phurkimo Israel tum akheyang bong inut nongnam ke thangklo arichu alang li men ke David richu polo ke baddu takaddu ke beta chini lage alang li ke 10th century malom se alang li richu man lo pa alang li richu ki man ningkan pikep an ba alang li richu man ta alang li da anam kam ki claim ba David richu ke anam kam ki claim ba sita alang li ke det chari pon jong si hino polo pusan de pini arni alang li phan komplain bang du uji polo rasada komplain dam vega bang da Ronjit Kramsa aki hai nang nagdi inut ke talang le Christian ke nili ke cindam pulong te alang li ke Bible puri he pela mate chini etpes ki claim pusini le tumke jongdam nang kokpo David Richu da inut det ki jabang la ana makami claim bang pini Bible long langdam pulong te hala lun mate sam akitab alu ke alang se ki tok lo alang li hala bang solam chini dam didan lapen langdam sina Israel akhe tum ijiba deadlong ningkan pharo pli ban kidu pharo richu andar king pharo alang li si Israel akhe phano su slave bikok ban pinchong de hala suhu kumat lo Israel akhe ban ben ka pejoke hala suhu ban pen ka pejoka ban ke Moses te Moses inut anam kam ki claim ban kalima alang li politics ta claim lo anam kam le claim lo ha kasi kimisten along anke anam kam ki claim tum punon ba dua munit ta tum punon claim dun long lo lam ke advice ki pidun unu lagi lapen itum democracy mate Indiana constitution arona ting benta article 19(1)(a) aron benta ituman freedom of speech do hala so freedom of speech alang tum ke kawailet lo lagi lasi lapusona bangke alang tum claim nang ni politics claim pamino ideology ben king kam chiono ki chogli makam kopi mak aki me afan thanuna politics ke chibhong chengchek na dhomki chipina ko phan gali gedi politics ke lake det ki chari ki messenger phansi rada phan ko messenger phansi lake ki claim ke lasi nilitum mahin ben ka chunuri kang tum BJP asongja potom phan nalutu na puson claim det ri nil tunal to hanang ping khat nang koklo nang peri nang koklo basi halo salam nang litum montam pe menji aposi Albert rong hang aki haya phan nal tum complain ki pidang bangke nitum ning duglo gar biang long ara tum ning duglo la benil tum ke la bang so acha tai pensi ke Albert rong hang aki haya phan chuni ritolo nang li la an su se nil tum det ni tum ke ki jog banji phan mesen alam nil tum hanang ki pidun thu ver je phansi nil tum hin man nal phan chuni rilo la bang so platform mensi athini litum ki misten leader nangji ki misten alam itum nangji ki chokli malam itum akhe para ke nang dolang lasu advice ki misten ka vi pena potsi ki chokli malam nang than bang ka vi pena potsi pin itum akhe la pusi thivin thewan nang plang delu sa alang li message pena jok sini itum la su ki ninga rong piglo kar biang lo arat halang ki than alam a message an pin yani na reng aklang lapen isilam ko ning jibi senang alang li openly le hala bang solam ke ni gali bonda inuta bang pupen kacing ki pena pot alang li alam jumis ya masi alang li pangsib dundet masi alang li media long loplo
alang li ke labang so alam ke ni ben rat long pe thang non pu phan le lang li ke than gali alang li private ke chingki sita hala bang so ke chingki bang pu bang labang so lam jumisen pu alang chini si pangsi dun det lo pangsi pen posi media lo alang li rop lo minute isi hini be si hajar minute lang det lo misten nam pe na ke lasi ni tum da accept la kar beng long rat accept lo lasi hala bang ini tum bang putin da ke chini si ke mi eviction da pen pot kar beng long arat in samri nil tung thek tam lo sami asia news channel aphan nili choro lo alang tum koso news channel miong de alang tum hatak dam si mane koso no pi ho rap dam lo nang tum news atum lo lagi nang tum nang choro lo lagi eso no ikam theka po lapen nili tum episode si a party na dam lo lapen non la pgr video lang chi song bo mo tum list song na pa ki hai tum lang tum dug very sam ho tum dam si hadak dug be ki rap dam lahai kini tum thek dam long ning arong pik lo sta dakar biang long pena an ham phang song do political party do selection kiram dam bang tum thek dam long le pia por lo lata ning duk mi alam se ma ke laben eviction aba ada wildlife sanctuary polo to wildlife sanctuary por aron gali posi eviction dalo ঠিক আছে লতা চিতন নো de bon sitami aprangsi rgd incluben PGR VGR longke aron ribbon ki do akiche tum dak railway akung kung ki do akiche tum han eviction nang ji pu abatai council ben chunuri data please da ko pia porlo hala kiche tum ke do dim along lelong make eviction ha hedak hala loke the nai a question lasi nil tumi him ki pugang tungala halo karbi akheban lang plot pen la person eviction ki claim mang in tono abatai ki claim mang in tono mitha akheban ki ching honta sapsu ke akheban ching honta athe nili tum ka do ka ve tum se ihur sinal tum hana richuno pe manlo non eviction non jilang solon ki do karbi tum sinal tum han butang prevention nang pehalo ihur si alang don jinso tha lasi kiduk ke lak rada phan lang plot pen eviction ki claim mang ki in ton koksi meji lasi eviction ji pote nil tum aron ating men ke non PGR bijolong kido railway akung kung kido pen aron reven dak 6 silalong rilong kiche tum non tribal tum dak long le ka pene ka do khol do pik hala hai tum no eviction nam detha aprangsi lasi milan tum hanan chunri kang tum lapen itu ajutsi gelalo okhil gogo ki hai MLA alang phan chorolu athema alangli karbiang long ara farman dimasa ara farman alangli klardak mesen pensi Assam Legislative Assembly along iltum RDD include na ki mga kari Article 244A Autonomous State ke implement vek nang jipu si alangli hadak lam the cepak lang dong lapuson MLA ni tum theklong lela la an lapwa hearing tangrak pun kachik lam ngani idun Autonomous State aphan pi vek nang jipu alangli ke langdam bote tum karbiang long MLA kali alangli Sibsagar MLA sta MLA po isi responsible lang chinisi karbia kheba nama thasi dimasa wana mathasi alangli Article 244 mate autonomous state banki implement vek nang ji pusi alangli assembly lang lam ning gedon lo laben 6 tidulo banki lake pangtang vek nang ji pusi alangli ning gedon lo halo itum ke nang ji sam lapuson MLA si itum nang ji MLA itum karbia long bangpli do dimasa including bangphodo ta pinia ni alson in tangkring pen autonomous state nang ji pu aninga klom kan ni dun bang nyut ta the ni lutung thek dam long la la pen 6 dul bang in tang vek nei pu nyut ta kan ni dam thek dong la pena anar ni aprang 6 sidul ke chodode loi in duk wok pu si kan ni sa pinia arni ke dak parliament long seta aki hai omorsin tisu amata 6 sidul phan chiri dam nang ko ko dagi la pen assembly long mata 6 sidul lamang itu ni nang ko lo athei 6 sidul ke lake det kirai are wrong constitution lagi jungjunga hormu kali lalu lasi khul go ke hai phan til tum chor piklo alang lila puson karbiang long ara farman akang ira farman ke pachunji pan king kam chiyo thega pot lang pan choru bar piklo la pen pinang an dan tum foundation de hu alang lila puson lam ning jelo ni la article 244 autonomous state lam ke tum long nang tum alam ke ni assembly na nge dunji la pen tum long vek nang ji pusalang le klar tak pen nil tum episode se foundation de hu ning je de gang lo la nge de phi penang an BJP spokesperson tum abatai pene press meeting ni si okhil go ke dasi lamane chot assembly no nge he nang tum khemeta do pul talang pan nge dun tha pusi alang ni tum hanang tu holo so sa pini ar ni ke kaduk ka ve rat dera theklong prong lo okhil gogoi
alang li alam chakating pen nili tum episode si amai phu phan am pene alang li tum amman chipi soroi pen alam chaju soroi pen di pini alang li itum akang ira farman alang li hatak ni dum daklo pini alang li tum sam dilo ninge thai bilo so patha halo lasi nili joro part pilo akhil go ga ke hai phan la so true nang tuma channel hoi pen lalo